Gigi ni Wero TV. Kaldoshia mwanya mno kiyo mutegere Wero TV nontuba kona kanya gakwatana ya baadhi kimubango jojora yukweyera ntuko chondete ya Jumapili kuambiriria thaa 12 na ndaika 45 kana wenda 6:45 PM na rantuko chondete tierito kwithira tukuretera ngono mwanya cia kuma kio tumiribonda wa chembo kita mwanka otoro kwagira moroto niyo tirito kwithira tukwariria worenja kaitene ka youth barenja kana rito barenja no bone eliate njira cia kwithira bakirikava kana ubonelea njira icia utumiribonda wa chembo gita iteagirite burutoina mwarimo Oscar urakethire tutariria rukendo rwawe rwithirite rukarakari atena atichie thire ndawe nina natea aithire akiovakam utumiribonda wa chembo gita na kinyaki ya mataro arito barabara nzibo kendo tira batikwithira bakiurira ndawene ichembo gita mbeto awini wa Kengero. Karibu sana Oscar. Asante sana. Nkethire mutegere Wero TV. Mutegere Wero TV, good afternoon, good evening. Mbito wa mutuma Oscar kana mwalimu wa physics na mathematics mbita na high school. Na ngo kwa kukaribisha kipindi kia Naru. Wow, Oscar, mwalimu Oscar. Nenda utumenyedie kidogo briefly maybe na umete. Bumete Karine Kamoi, kuntukweta kwa Mwereni. Nice. Tukumekero gendo roko rwa utumiribonda wa chembo gita polepole toto chatire story irerero ngo warewe kumakio utumiribonda wa chembo gita mbibibyo ngo bya kutrigeta kwera byo kumayeche. Ndawa chembo gita ndambirire ndali high school kana mono ndi form 2 irio ndambirire ku experiment curiosity kwa gana curiosity na ku experiment na bangi ku experiment na miraa ku experiment na nchobi tigara tambirie kuonja hoja hapa na pale, so basically kwa high school. Nide kuwatumaira. Okay, ndiye high school ndatumaira nchobi, ndatumaira miraa, ndatumaira bangi na tigara. No wakonerie bangi viara yonya wao. Nije mwana mumiru mwana muthakari kiana ndia kutanwa ku tangana mana na bangi kwina are bumaira kieni kagita kogoro tegwe kieni ara ure na ndi kwina ntakaire ankuru ira na we movine kana we utangamene nabo kagita kau kuthara kwina interactions kwi muthako na kinyo thigara kando ku theri sinemene buri na kunyo thigara kando kana kuramira. So you'll feel like you want to try to feel how he or she is feeling. So kapia pressure kawiko katumire ndambiria kuigonya ni nongerie thigara nongerie bangi kwanza nkurikana ta bangi buruburu urea ontumire mpambirire kunyo bangi etawa Ken. So Ken nambitana with the bikibiki. Ken nambitana with the bikibiki ndeta no Ken alistingi yari kueta nkamunengera shiringi egana amwira kana rimwe shiringi 50 ni maguta shiringi 50 siaku no tweta mukondo jwa mbere na Ken tukatokarunga manto fulani kona Kenya chinora nini kariu thigara akakwati na akambiria kunywa nani karigara na atia Kenya rikia yuna nde twachoka bikibiki na kaire Ken na changamki kana Ken na kuuga chenjia. That is how now I tried. The next moment tutasimama Ken kana mwire nyeni kwenda kugeria hii hiyo kitu inakuchangamsha una ndiva ndio ndiri ambire huko na ukunda bangi ni kaita kambere experience ya career itakawa ikirwe kagita kambere kumikunda irio ndaikirwe kuna tofauti na reading mtu alisoba kwa rina mtu na ukaigwa there is some euphoric effect kuna kamwanya ukaigwa kareo ukaigwa bwega mutwe go mutojo watulia ukaigwa mantu na ndija ambiria kujania unge ukuambia ku think differently na tofauti na ule urenge kutoganya urisoba. Haya utumira for how long uri school? Now it's a period of 10 years. Because it's since I think around 2014, 2015. So it's 10 years. Na we school maybe atiari halimo otewa ko notice. Okay,
gwakinyire antu amwe turi high school kagita kaundi muka ndi form 3 gwakinyire antu amwe nani ndagwato mendi form ndi high school ndamiendaia ndaendaia ndi school ndi high school ndamiendaia kurikana tweta kagita ka opening mami okona ngorera bruba ni mukebe jo mojo wa 1 kg na chocolate ngorera ya sachet naenda tora mukebe bwandi guruna aja ngatora mukebe ina C ngakura ojo nga scoop ngata biri mburumba ndiyo kidogo ngasikira bangisia koko usikonjina kibiriti ngachokia mburumba ndi kidogo ngakunika ngawogania na ndini niyo iri amwe nandi turi kinyangitine gigisachwa utemenya na bangire egakoroka skuru inkunywa na inkoendia ndiko kinyanto amo form 3 irio ndagwatirwe na dingo suspension na kuma ndekuru wa suspension irio naendi kuchoka ndamba ku reform kidogo kenda ndio ndombere kulia skuru atiari bari wate wengo na wengo interact my mother cried my mom rest in peace wherever you are she really cried because agire imbio yongwa ndi muchiari ndakunenkera mukaka imbio ndakunenkera buruburu kenda umpa ibo yeje yonde she cried na igiro bodoko na toeta ndamu promisi nka rekebisha toeta to ancho keskuru ne opening after suspension deta ndate muiboko byako ngano na ndachokera madukani ndende yakova skuru na ndomba kuthia home Iwacha muroibo kana wacha wakaskuru okaendelea atio kana wachenjia ndambire kuchenjia tamu imwe tamu iwe ingi nachoka tamu iwe ingi nachoka tikoendia nachoka kunyunyana siri ndauka nandi nantu ndirakwatiro ria ingi buko inantu ndendaia inaika kitaka nkamenywa na siri yani ndiko addicted kwa sababu ndari tukumenyerera that euphoric effect that euphoria kamwanya kawiga ukaigotana ndio ina ndio ya cool nandi kamuryo ko mikunda kare kongo ata ndari ndiko addicted nandi ndaya hooked kuna ndi tukuthiria tamu imwe ndi kuchoka skuru kairi form 4 no ndathoma lakini atre chini ya maji huku bado naivu Ira ku affect school studies academically nombuge mia form 4 ndiko gria form 4 kebirega KCSE ndare na ndagote maxinjeka ndagote B+ ya 72 na endoga ndateka anko na kethe atibangije kethe atikanya karanda atere nkimioga na nkinyunya bangi I was going to get maybe something higher than B+ area. Kuna ndine nterere some of the imperfectly academically ndinge kwa kata AC yako na ngeta onge lakini ni imperfectly. Let's say that. Maybe to get after we could be school beto maki secondary kaitakaro o mbikuchetie imbi bieta mbere maybe either no rikana memories ko bamutona hari ona mwalimu akona baile so maybe kuchetia wewe ona cha kuchumbura like at that time the high school inkurikana boni ntarendi kuambiria kugwata those adverse effects of marijuana ntarendi kuambiria kugwata hallucinations kana kitu takiwa I was still young I was still starting imeanza imeni affect sana imeni affect sana lakini mali ilikuja kuniaffectia sasa sana nikapiga rock bottom ilikuwa campus kwa sababu nilimaliza high school ndeta school ndeta Catholic University of Eastern Africa ndeta ndambiria my bachelor's of education ndakota mathematics na physics na irio ndenderere na ndiku nkithoma no nkujua no nkungania mira no nkungania nchovi kwa kinyira munya na kwa neto atonyagi cocaine because of Nara Catholic University area there are some ndagwatene na choreba bamwe ikitonga achore but still achore no there na achore lakini kuna company area gweka company nini achoreba tuika uchoreba kona bo bugotonya ndatumire nyako cocaine and inde yatonye in the mix so you can imagine bang cocaine mira pombe sigara at the same time na unasoma
to that kajani nendika na uwe na freedom na u na campus. Yeah, campus ngurikana na ndi tarende dara na ningi go na ndi ningu kinya ndikuro yonde ne kwa ire ka help keja ka help keja ka ngiri 26 ka keja ka kwatene ka ndika ka tonya county ne kwa au na ndi nkuigua ndi na ka help kuna some freedom hapa ila sivia for rea ka kimekera help ya jaga ngurikana ira sivia kimeki untingita ndethara ndina kantu na ndiko athire kuria miraha kunya pangi kunywa tigara the whole week hakuna kwenda shule. So tuna party na wengine tunaenda sherehe. Unajua ni Nairobi, unatoka hapa unaenda place nyingine using drugs until one time ikaniramba. What happened? This is what happened. One night pale Karen. Tuetire achore watu athoma napo baitonga ndiku itonga bithuki but achore achore bare ba botumira miadarati you. And I think that was the first time I used cocaine. This is what happened. Tulienda tuetire kirabu kiratu amenyeretie kuitaka itu na migoka yetu tuna njobi chetu tugurite bibinge kila kitu atugushi enjoy. And then one of my friends ngulika na ntuku ntare na bangie kwa ntakurite ndaromba muchoro ko fulani yawe mbite ambira ko kontigerie kanusu aja no karinge pafu ijire kakare ate uthirikiri ono to ndamenya getha kwibinge bi kundetere ndaringa pafu cia ko ndaigora ndaigirwe kumbe the next morning ngiukira ambite nyor chai na mwanki nanyo chai na mwanki ndaigua bio turarite bio ndegoro bio goro giokira. I started feeling high in the morning. Yani tande trendo kianko machio nde at the same time because of nini cocaine, kwa sababu ya cocaine sikuwa najua, and that was the first feeling. You know, ilikuwa the very first day, nikasikia sijawahi sikia hivyo tena, and sikuelewa at first time, sikuelewa ni nini, sikuelewa kabisa until maybe nienda rehab ndo nilikuja nikaambiwa baada. But now that episode after beyond the Biokira na beyond the Biokira, I started now wondering about singetulia ntingi karamu ina antu ntingi igura antu bakuombera ndetaja nkambire story moja mbere dhiri mpambire yengi aja mbere dhira ngachoka kibaba kairi binga aki ndo maja ngachoka kibaba kairi. That's really what is really happening. What is happening? My friends, my good friends all our class, ndio nilikuwa na campus, nilikuwa na friends type mbili. Ndari na chore bara kirasi. Para twathithia abo cards na ina exams na ina chrome kuthoma na kushare notes. Bari ndari na chore bo tano. Pakuma different tribes patano. Na ndari na cluster inge chore. Cluster tuwete clusters. Kuna cluster inge chore ile na after class. Pau nandi ba to abu party. Pau nandi be the second class of friends nilikuwa na wao. Na ito ndeta kibara class tere mbere bara ba class ipo banu tesire Oscar. Ojo te mutu mora tuishi. Ojo te mutu mora tumenyeretie. What is happening with mutuma? Nyata mutuma rambirire kwanganga na atanganga. Nyata rambirire kuruda round na ruda. Imbie kutuma ata tulia antu amwimbio. They contacted my family. But ndio ngingira chali bankwa dibu baba vera my state of condition ni mbaya. Achali nako bako na wengi appreciate my mother atari Nairobi kagita kau indi na my aunt ungewe tawa Charity na Nairobi. Charity rushed and came to me na akakuja to my rescue aja njukiambi hospitali ale ombere. Huko tawandi video drug test na area. Yetana video drug test ndethira kwethiro na ndiko ina foreign materials. There's some foreign aliens kwa blood. Kuna vitu umetumia hapa na hizi vitu zisifai kuwa kwa mwili wako. Tirende kurudiro drug test iliambere Nairobi ndero na ndina nyute nyako kin na nyute bangi to umeona ki test na nyute na aina hii atu mukunye ndawa. Now niko kundwa ndawa situation ikakuwa worse. Kwa tikana nya na ndiko na I became unmanageable. Da kwa na ndio ni buruburu ntikutongo vikira buru sleep cycles yako si changerie. Oh my hakuna, nothing is in coordination. So that is when they decided to bring me to a rehab. Bandeta Methodist Treatment and Rehabilitation Center. That through a rehabilitation for 3 months.
na ndachokanira kairi ngai anteithia ndoma bompomanira ndoma rehabilitation na ndachoka skuru wetre rehab willing kuchenjia rehab ndio willing kuchenjia because at first sikuwa najielewa sikuwa najua what is happening in my life so nilipelekwa rehab cha lazima sikuwa na ntairigite nyagu ko rehab nyanteji ketera ko rehab sisitora until that point I remember ndiko ko rehab bime byambere biere because na tigiro ndareta thina muno rehab ndabori ni na nabundetere ina nabundetere ndikumenya anto na ndikara ndikumenya rehab ndero na ndi one of the clients there you are in rehab no kadire merita ukadire merita tu ai ndathura muno nda very aggressive ndago tonda ntoshina no ndaingirwa kaselo kange getoka strong room ndakara ninkaku iu na ndirio ndajire kuchokaniria mathuganio ndachokia muchibi nyuma ndona aria mantu ja ndukire ndona bire ndarite kumba ni utuku burei na nyure kokini bwa tumire kila kitu rehab but after rehab niliweza kurudi shule na nikaendelea na masomo although after kurudi sasa in the same environment same friends and nilirudi wapi ndachokere na ndimu ya daratine kairi wachoka ndikuchoka mya daratine naenda kwatika ndinyure bangi kairi ndire mira kairi nyure nchobi kairi digara de nyure kairi ai ndavidia nkodika na nyane umwere tathira semester tathira semester neremere yuna nimdi fundi thadia second semester ni remere ni ikotwikiri ndemero na igute ilas kairi coordination ni remere ni ndaite ndi mami akwatri oni ntikumbuka ntikona tanya nkwenda course ye bambiri na ikwali nyamenga ndikwenda course ye buruburu ndena kwambiria course ngenjeru bambira wono rajiro kairi rehab kerasima ndai chokore ya ile ndari lecture ya ile ndio chokara ya ile na ndi identify problem ndi kufikiria kutika na bio na ndi kabisa ndari ndi kuchitikira yani hivi ndokira ndaviria 3 months ndikuthie ndachoka school ndaviria semester imwe na 4.1 ndereu ndaviria semester imwe ndikuthia semester imwe ndi clean ndetake mbitite semester ingi tukataka break kare ndachokera ndikuchokera bia ndokira kairi ndendire ya thatu naenda achokaria my mother passed on my mother passed on because my mother was already sick na mother ukona alikuwa na complications na aina lakini amona stress you a pass on nani ndi was na that blow that kundiwe dhana ndi likini ni very heavy emotionally ndatonya down naenda atonya na ndintone bwega deep na ndiburu mwanka kya mucho rende jire ku realize into bibi ondokera na ndakara ndachita muchemanyo ndachitre muchemanyo ndinka nyomba nkiriyo after my mom passed on ndachuli imbio yongwa mbagite imbio yongwa ntinayo imbio yongwa gutuma nchoka na nyuma imbio gutuma mbithira kila kitu ki provided for lakini ndio kutuma mbita na nyuma ndo mbita ngichoka nambe tironda akarere ndina council okoita Reverend Catherine ndetakiwe Bishop Catherine ambira kila kitu kiamba ilio motojoku every decision you make comes from your mind kila kitu kiamba ili aja kidira ukuamua naru otenyo chai no nenyo miona otimenyo no amuire na ukau kethera no amuire naru oteria tu tema amuire so that decision or choice ndio aliniambia inaanza wapi na niona nenda make a decision ndio kwa ndithia rehab for the last time let me just do it for myself for my mom for my family for the sake of my generation ndetanda uka na ndikira kitu ambete rehab na nini ndetheke na ndi once and for all ndiko ndetanda the program the first month was okay the second month was okay the third month ndio nikaingia kwa kitu anaitaka post kuibeta program ye halfway home program nionda thithirwe area Methodist Treatment and Rehabilitation Center i different Caribbean Dr. Kip bandithiria program area
halfway home bambika ndambire gwita ngugi kidogo ntirana ndambire gwita ngugi mianda thomera wari muthu ntari ndi kuthiria ndambire gwita ngugi ndi counselor peer counselor ndaita ngugi for some time, for some maybe 2-3 weeks ndikuthiria naenda choka skuru ndathirikiria kira kiatigere units iria ciari hanging cio ndimenda aria units nyingi missing marks angambi ndari na units ciari hanging nyingi ndetanda ndathirikiria cionthe nda graduate last year and now ndatanda kwa ya TSC number ndi registered teacher na ndambiria ngugia kwa mwaka juju. Na thai life ikariate nao uturone bwa away from drugs ukari wende. Okay, saiji at least ngukira rukiri ndina hope ndina so rehab si kukuachisha miadarati pekee. There are so many facets of rehab. Kuna a lot of things that encompass rehab. Rehab tigidhiwa biro rareja aki. Kuna spiritual enlightenment. Kuna yani it's holistic in itself. No ndamenyere nandi kuna murungu leo. Na ndaitombeka ke murungu buru. Ora ndaitombeka hawi miadaratine na ngatura na ngore na ora ndaitombeka na ara kinjesu buru ndaichira madagune na ndene buru. Kwa tuikana ndi rokera rokiri I have a goal, I have hope, I have a plan for that day. Ndi nkwithira ndije mantu jaria nkwenda kuendelea na jonte kuyu nkaromba murungu rokiri. That's something that sikuwa nayo. Ntari ndi kumenya in that extent. Ntari ndi kumenya mwathani na turao ndi kwira murungu uria withira ario kagita konde na twa maisha na kana uturo bwetu. Ndo na kagita takaka na ngomba ku coordinate my life, ngomba coordinate that which pertains my name, ngomba gwita skuru ngaitana, ngomba na skuru na ari inquiry na rito ku make sure that aritoi bakuthithia bakupati sitoithia na mantu ya miadarati na ngomba na ku coordinate my life as intended. Wow. Kadosha mwanya muno Oscar nontuba kuona kanya kutwariria na gwikira ayuthi inyate gukulukira rukendo roku kinya muntu nyawe no ethira ki make decision you are make ya the last time na wauwa yuyo mwicho na oboyo wa mwicho na ito kuisho the best kimantu yombe ya roko bwide kinya gikariye kuno wo kuritana wete ambere o yeah I think no to nambe ku ya thimu number kwa thimu is 0745 189 819 0745 189 819 mutuma Oscar. Kugetha kwina muntu kwenda kana muyuthi especially thaia na barenja umbikia kwithira nyakire moigo cia mtongi no waguchoe no komba kwithira kia utendekio no anjo through my social media pages. Facebook is Oscar Mutuma. Oscar Mutuma, OSCAR Mutuma. Instagram Oscar Mutuma and Twitter Oscar Mutuma. Kila mahali. Kadosha mwanya muno kio mutegere Weru TV no ntuba kona kanya gakwatane abado ke mubango yode na makwina mwantu amba kwithira kidoma bwe muyuthi orenja otubate kwithira wiki nyantu akwithira ukiaragania uturobo kuno ntubu wa utumiri bwanda wa chembo gitano kethira maybe kwe orambiriria watia njira kidogo no mbe kwithira wichokaniria ibo kienda ukethira ugita na mbere bura kubatero nbeta wini wa kinyero ethira wino tukubupweya